clear to te chibai ole PC lerim ruati kania tu na chanchin kim changzo ki nilo clear howang Taxation Minister Pulal Chamlian chu COVID-19 shileng in India ramachia GST din munangong dan zir ho na 40th GST Council Meeting video conferencing mga neih atil he huna hian in Kharkiv wanga India rampu masum do na siyang mumal taka kalpui thei ani lawa wangin thati na chia pe khun bi le late fee chungchang po sha thiam na zaw taknen abik taka ruwa man na siam ania tun din huna shileng wangin chia lut tlania ma se in Kharkiv lia sum do na mumal taka kalpui thei ani huna chia lut zat apa ngai le thei an be sei thu an soi meeting a hian GST Council Meeting ve somthum pakwana in lo rel to anga GST dan noya notification order le circular shang ti chwate nem ngi ania sarkar lai puile station shang sarkar ten GST dan kalpuina kunga siam chat ngai a omle omlo te clear hovin achul anga malak dan tur te rel ani